Kuia te kura kaupapa Māori tuatahi o te motu. I nai nei kei te whakanui i tōna tau 25. He mea whakatū te kura kaupapa o Hoaini Waititi hei whakaora i te reo Māori. Engari he hara ngā tūmanako o te kura i e nei rā. Kua pua wai te kākano. Ko tēnei te kura tuatahi o te ao, mō ngā kura kaupapa. No reira, e mohena mātou kei te mau mātou i tērā tīpare, tērā korowai o te whakaaro i tuku mai i taua tāmi i te whakatūwheratanga mai o tēnei ko ngā kura. No te tautahi mano i warau waru te kaumārima, ka whakatūhia a Hoaini Waititi i runga i te anipā o te iwi Māori, kei te mate haere te reo. Hei tā Peter Sharples, he wawata kua ea. Nā tamea, kua tupuake e tahi atu kura. E whai atu i te huarahi o Waititi. Engari he mahi uaua. Kei roto i ngā tauira te whakatinanatanga o ngā wawata nei, a mo pare tapu teira waru, ko whangaihia ki aia ngā akoranga e tūrangatira aia i roto i tēnei ao. Ko te reo rangatira tētahi o oku oranga, nā kona me mihi au ki te kura nei, me mihi hoki ki aku kai ako. Mo te whakaako, mo te whakatō i a rātou mātauranga ki roto i a mātou ngā tauira, mā mātou e tukuna atu ki te ao whānui. Hei a Popo Katu he rā whakanui, tētahi wānanga hoki hei kōrero i ngā āhuatanga o ngā rā kiwuri, me te aro whakamua ki ngā rā keitua. Irana Smith, He Karere.